Салам достор. Мен залды калтырбай элем. Мен чындыгында спортты аябай сүйөт экенмин. Спорт мени өтө сүйбөйт экен. Бирок тренировка. Ну что делаем? Мы работать будем или нет, а? А мен работать этпегенде эшик такылып атам. Ну это хорошо на кыргызском, просто очень длинная. Эшек такылып атамбы, это хорошо, да. Ага. Все, давай таспаш, братан, а? Что ты сейчас сказал? Тазбаш, братан, это типа красавчик, братан. Здоровый, братан. Все, давай. Бұйырса жақсы. Кыргызча үйретем мұны точно. Братан. Короче, маған жетті. Нормально. Мен аялмен сүйлөштүм. Качок болбосоң міне сүйем деді. Мен үйге кете берейин. Я поехал, да? Подожди. Спасибо. Подожди. Куда ты поехал? Давай работай. Работает? Братан, чтобы удобно было, давай ты мне орысча учить говоришь, да? Хорошо? Чего? Ладно. Екі жума өрле. Екі жумадан кейін шуну кыргызча сүйлөтөм. Эркекче. Работа. Ne oldu? Kola içesin mi? Нет. Fanta içesin mi? Yok. Sok içesin mi? Yok. Grill içesin mi? Ne içesin anam? Ne içesin? Siz bana telefon alıp veriyor öyle olsa. Erkeğim ne olacak? Ne? Kaçtan geldi Tasir? Toydan? Kim toyuna? Koşkorbay kaminin Gülüm ayran vereceğim. Koyuna ne kattın? Su. Güzel çıkan. Bunu kayaktan aldın. Toydan. Ekoz. Buradaydık işte izlep. Buradaydık. Akı içeyim. Biz neyin ettiğini orada kalmış? Ver. Ya Allah'ım. Ver. Белый снег. Айыл, құрут, жайлы, танбайсың. Жақсы. Шар, балкон, көкси, мукси. Она товар. Красные розы, синие фиалки, горькие слезы, огонь зажигал. Sakin, ala örelim. Таза болсо 4 портер ала бергиле. Азабы бул. Бул куруттар. Мен өз колум менен уйларды саап, чоң уйлардын эмчектерин кармап, уйлар болсо деген таза куруттар. Тамаша, танып қойдың ба? Чего ты Салам алейкум, брат. опаздываешь? Тамаша енді. Просто келатқанда панчикалар болып кетті, мен келатсам біреумен мұнымен зақ етіп жөлі өтіп кетпей. Қой брат, авайлабайсың десем, сөніп кеткім гирдім да. Так, проектке сайдым да. Сайсаң, блин, неме отпай бұндан. Тұрып кеткен, лока тұрдым да қайда тұрып кетпей. Ты не забыл сегодня какой день? Какой день? Ты сегодня идешь знакомиться с моим братом. Братом? Конечно, забыл. Чё? Ой, алчка андай, сүт өнерселерді ұмытпайыз ғой, не болса? Мен уят қылып алтыға кел бүгін кешікпей давай. Алтыға кешікпейм о. Барып қош керек екен маған да. Ал Бекмай, сенінші квартирада отырдың беле? Şu anda ben geldim daha. Aslanım Begmay. Bir kızga жолуп келе алайын дегем, о гүлдү беричи. Шакал ойлесің я. Шакалды шакал эледеш керек да досым. Жөнчөм досум тартып бербечи. Кандай кыз дегенде жаныңды бересиң го, алтыга өлөсүң го. Жөнчөм. Жана чалып айттым эле го доске жардам берип көчүрүшүп койчу десем, каяктагы бирдекелерди айтып атпадың беле. Эми досум барып жолуп келе алайынчы. Давай доске, чалышпай эле болчу, давай. Эне, достуңду урдум.
Шакал, досқа дағы қыздарына жөнөдүңбү? Болду эми досум таза эле тартып бербечи. Йоо, жаман тартасың го кыстакедей болуп эле. Нан сага атайын алып келдим. Ооба. Жөнөбөсүң болмокчу.